angkatan pergi mata karunian na digentek barena Allah indo na bulan aga balimbing kalua solaloko kang kauranan digentek turuan siambe salombe parirung pimping kawanganan banusu dirapa totiranduk turuan sindo barang akalan konsol lamba kawanganan angga pelan era lawan nare bungan didi biasa pokok boy santak na aparan kayu-kayu lawan namanya lilina gandang boro. Oke, kita lanjut. Lah siumbana bak panalembang urun nasalu engkap nawai matalu matampuk kumua tuntong di pasilen pelang langan lagi pasilogeran te dan dengan sangka irundu nambulo kumua ini buang tu di randian arah Pulauan Narebungan di Ombalar nampak di sapuran toko burisan darana para kayu-kayu semua lagi pasi kayu yusele lagi pasi urusan kalamakna untuk buris rinding na nenek na nenek untuk lurutan dan karasan dulu kakuan kanang silang aku dan paniguan tulan nga daw den lempo bumaran kami to masura dua angka tumaten patumali kumua lagi itu yang mau karasan paina ba atu lagi saladana mo ka palamban ko bat papalimbang lago pentutuan lipu tediyo na ada na masali padang sangka na mantalan sa daw may tempo bumaran daw may bala kayan dulu. Hoy! Masali padang memiliki kata apa siapa? Tabe lapo ini menganasan tenan pariguan to tiang dugo pangulan na untan ang talang dan sangka kurang dukan bulu ala dan palilian dan dili na masih tangala padang mari talu lembang na makalima na naluhay at ikulatan na dili na pamangulan ang kamatarikan lo pagkamua bilang na ting kasus mo jamay batang di kalita nenek mga nasangka bedo kaso na mo jamay tuntun to batang kami kamu to tinando ko pangulilan untuk yang ini dan nasangka dili ng pamangulan mo sa ni dan ng palilian tiang kamatarikan lo bang siulang na kituntong apayin mo kuriang malabing nenek mga nasangka makapatasi ko yung malabi ito dalam pengelitian paniguan kumua nenek mga nasangka ko dulu pengelitian paniguan na may dalili na padang narisi unuan tipungulan na untan ang talang dan ang sangka kuradukan kuruala dan palilian nenek mga nasangka ko dulu pengelitian paniguan domay banua puan si nenek tama dilino to si talang nakapusang kapitun na si saladan di tarana kalakubak banalim mga lakapinto tuan li nenek mga nasangka dulu pangalintinan paniguan dumay kuan mo dito kay sulan akong tambol langi digentek to miluloy langi toroson di batara si pamlalamba aluksan dosa nenek mga nasangka paniguan lamay rampe matalo to si tanang nakasangka pasalinan napong sanggalangi nenek mga nasangka turulo pangalintinan paniguan na may keso tondo kari bilwara digente panta anak lolo to di po ada di po aluk kalukon nenek mga nasangka turulo pangalintinan paniguan do may seseang siapong sulwara di po ada di po aluk kalukon nenek mga nasangka dulu pangalintinan paniguan jomai kabutuhan pula lembama di kamatasan katampulan na lili pangan bulan di kuala kaluna di kuala
Pugumua si Bekoni manita dan sangka si Kairin manita dan Palilian. Kamu nenek mana nasangka pedolo lenten panikun lagi Pak Bung isan dan lagi Pak Bola kisan dan biringna. Kumuri nasi upa napupa palaya napuparaya. Nah, mungkin di bulan napadang napulangan di lumpa-lumpa napak panau. Oke. Wali to am sur. Kung hari kesu hari sunana to dikasih mata pun hari kapan na tonton turun
isumana pumalando palasa. Ini motoran dalamnya lagi na berlang kepada itu pula enam kali pelendo termasuk kairan dilangi. Tanah-tanah barang di luar. Udang sesan nama sama sura namalan. Mangan disiap dia teman ada bang suara. Hewan tinggal deh. Tungguana pun mabauran. Siang para lambak siar rubarana. Pung suara alih atau pula mangga di bendo. Ponin dalam suara naruge langan tinggal deh. Dokter kong kata purana masih berdiri atau kerja kulit pangi dari di purana nama adanya mata sakit bila sudah ibadah. Dokter kong mama sakit. Jangan di pulang-pulang ada tarik kiri dan kemudian nama nilai ini nabi turun asal baru buat mana bidangan. Orang tua mama sakit. Kalau itu aja. Yang mana di komisi kalau yang ke Singapura lagi. Sini lagi. Sini. Hai. Kiri kayak awas dah. Sini awas sampai sini. Merokok ini merokok. Di sini mau.
meron. Tira-tira langsung nyeplak kita. Ya, sekali dari praktek ya. Aduh. Asli lo katanya kan. Berikan tes itu kan. Bentar ya gimana? Iya, latungnya tekan sang alaran lantai lilik na tangan apa ko susimoto akan na kumua sungguh mo kita nang pasti lantai lilik na tangan aku ngoko lako maklala pasti dulu lagi potengka na lepukan te lilik na padang risangala. Hoi, asli na kuat te paya te sola to kaulolo. Kumua aulo ini na tukula mangka di beleng do tona sitaran kamu te lili lepongan bulan angka matari kalo pada komite mai to di buku pun nabuangin to di potarong pun asik langami sikatonanan base kasale si otonan panda di pamaroson di kasiri mata guna di kabang atun turunan langami pala si seorang masih kasale palangan latang di talani bekira latang lagi tatai te dio na belana makangan mata balikan lana la tangata ang dio na to kaulolo sola po ante kaya kumua tibambang tama pada mari sangala tama di peloloki tibambang tama pada mari buntao tama di peo tinggi hoi langan tiro padang deh tonggolan na kama di tondai to kau tabe tawa peli sumni pala ya kamu rumah ibu tak kau tahu masih mungkin ke kami langsung halo lamparan takkan dawe na dikasih mata buguna di kabang nggak turunan nama no kaurangnya kami kali limutan di talinga mari boleh pasang lalu pemana lagi teh sabe tahu saya sini mana dan bukan seorang di sini oleh kamu mau teh pemana pemilih
may giring tipo ni parang kaya ni tulong bang lili na masitangan. Hoy, sa ulo tong kote, pilit ni pala. Hoy, tama suaya te. Tong ko na layo na kuha para rakisuan pa kalanduan na tumuan eh. Digente pangalataman kurang manapa apa tambatan kali na digente pangalataman tangkol boto batang na digente kurang manapa. Sa kanina lululang kaan tapi talunan na tong pamikalit te kaki matalong tampulan lilit na masitangan eh. Hoy, sa suaya te, pilit ni pala. Hoy, sa usolo te. Tong ko na layo na Banturino. Tong piling isolo na lombok kumanta minamana lang te kalua kiti ada ni talunan. Sa solo te, ta pilit ni pala. Hoy, langan lihat putih. Tuh ini daun itu kong, tuh sapang kuah kong penalai bangga na batu karambo kede ni seri lampung eh. Lah kalau tulong bang tama panang liwas di tangan, langan lihat putih. Hoy, tama boto teh. Kuliah masa aku tuh kemari kong penalai bangga na bata-bata eh. Kede ni sikal lalu ni kamalon manilin. Lalu tutong bang basaya tangan eh. Tama boto teh. Hoy, langan pakai santai. Kau tirandu kalah sama kaki tanduk bilang tumpi nanti kau mana ada eh. Tapi sunyi malah. Hoy, sok lampir teh. Tumpi nanti kau mana lo kau lumbang eh. Lampir. Lampir tu. Hoy, langan balik kau teh. Tadi puluh gaya mana? Pasti tangan. Hoy, loko bego te doni bukan ngaraan. Hoy, tama tumane te doni po ari di kosina, perisun di pala. Hoy, tama petarian te doni perisun namu. Hoy, tama ni na masih mau te perisun di pala. Hoy, sa usuma te te tularaan. Hoy, langan kairo te. Ada tangga sani. Hoy, langan sani nang te perisun di pala. Hoy, langan kali pakuna te perisun di pala. Hoy, lapo di kulape te perisun di pala. Hoy, tama tando te perisun di pala. Hoy, sa ulo te perisun di pala. Hoy, tama dua salu ulo na salu te tangkulan binatang kulit te. Tama dua salu matampu na wasa tangan te tangkulan binatang kulit te. Tama dua salu tempo ko natin. Pada hari sangalay, tangkulang binatang kulit eh. Tama dua salu lalili tamarang tayo matalo te tangkulang binatang kulit eh. Nasini ko sa pangkanya. Tabi ako kali to sa manasan ko mo ko bilang na to na upo masura sangkal ng lalili ko pangamulan diyo na randiang polian paraya lang ito tumang parara kabilang na sumbukan na kadabalo ng lalili ko pangamulan to na pura mo diyo ton basta kasali lang ka to ng padang to na sundo mo diyo ton pandan di pamarokson kumpung ni kadabalo diyo na to pada tindo to kumuha ton pangkila si tongkonan keden kiti nasarsak itu mampara kadong ite kuling na padang apabila na kumpung kadabalo ang padang ali patak padang to kumuha ke di sabu mikido may balakayan duko ke di kami iri tibulaw mikido may lepo bumaran to kumuha lang mikito si tongkonan tadi lagu menen kan sang lo kena di sang tepelan langan siulang ate diyo na to pada tindo. Hoy, sila kumanda tulangan poko teh. To sino sinama ko nga. Nalapati na kumanda to. Yan na rin kumanda kami la. Pagi ang kumanda to ba? Hoy, siya na lang natamunan dito sino ka ng pasay. Hoy, siya kung kalualan di randang batu teh, sino sudah sental.
Agulong pulang di Bonoran teh pilih Sunda Palai. Patasilan di Pau pilih Sunda Palai. Oi Katuran di Buntal teh pilih Sunda Palai. Sia Puang Pagunturan Rokobebo teh pilih Sunda Palai. Kondo Patalolan di Lampio pilih Sunda Palai. Tomorere Tamado Gantaran teh pilih Sunda Palai. Tobo ulan di Tampo teh pilih Sunda Palai. Liu Pagong Mangalako Mapalu teh pilih Sunda Palai. Sangkalagi Lako Pantilang teh pilih Sunda Palai. Tali Barani lan di Bokin teh pilih Sunda Palai. Sale Kaluru Mulagan Paniki teh pilih Sunda Palai. Lima ribu aja. Paresen lan di Kare teh pilih Sunda Palai. Hoi Kare Tamananggala teh pilih Sunda Palai. Seni Malo Kamatondon teh pilih Sunda Palai. Pangaruan Langan Taluli teh pilih Sunda Palai. Mati di Purwing. Ura Panan lan di Pengali pilih Sunda Palai. Lubit. Lotong Taro lan di Bori teh pilih Sunda Palai. Kalau bang. Bang Gaya Gila. Lan di Akung teh pilih Sunda Palai. Sarung lan di Pangala teh pilih Sunda Palai. Tandi Lampung lan di Taparang pilih Sunda Palai. Amba Bendo lan di Total lan teh pilih Sunda Palai. Oh, kang kita tulan di buntu bebasan teh pilih Sunda Palai. Siapa menapa roko seseng teh bilang dolan di pokina di langkap atau di tamen delo-delo nana membatu. Ate pokina kumila akan lekalean. Di dolan nih. Baik pokina lo ini nak di pokumila kalian untuk buntu bone. Siapa menapa roko seseng teh pilih Sunda Palai. Hoi, ngomong lagi roko mama saya. Lelong lagi di bituangnya. Tandiri Lambun Patikalan di Pamalu pilih Sunda Palai. Tandiri Rulan di Usalu pilih Sunda Palai. Batoto Ilang Ilan di Malimbong pilih Sunda Palai. Kalasigalan di Malandan teh pilih Sunda Palai. Pakolalang Ilan di Langda pilih Sunda Palai. Oi, kaki apa silan yang inang itu pilih Sunda Palai. Pada bunga lan di Telongkong teh pilih Sunda Palai. Siapa songgo limbo lan di limbo teh pilih Sunda Palai. Seni sandakada lan di limbo pilih Sunda itu kita teh. Songgi patalo lan di limbo teh pilih Sunda Palai. Aring lan di Mande teh pilih Sunda Palai. Rare lan di Liun pilih Sunda Palai. Sarong lan di Tondok Kiring pilih Sunda Palai. Bang Lami lan di Lapandan teh pilih Sunda Palai. Marimbul lan di Mungin pilih Sunda Palai. Amba Bunga lan di Makale pilih Sunda Palai. Tolanda lan di Santung pilih Sunda Palai. Bang Kebarin Barani lan di Mangau teh pilih Sunda Palai. Sundan lan di Borwake pilih Sunda Palai. Parondonan lan di Ariang pilih Sunda Palai. Sepomorani lan di Marinding pilih Sunda Palai. Salupo lan di Paliku pilih Sunda Palai. Pemodian lan di Tinoring pilih Sunda Palai. Pumabaru lan di Tamti pilih Sunda Palai. Barapadang lan di Kandang Batu pilih Sunda Palai. Pengaruan lan di Silangan pilih Sunda Palai. Kadere lan di Duri pilih Sunda Palai. Amang lan di Rumendan pilih Sunda Palai. Dem pelantas kumisa. Dem tore bengkulan. Iya. Hoi, kamu sempang tinggal kopi turun na salu. Sudah Palai. Lasu si pengunting.
tangki itu pada tidur tangki lamina tangki detek na roko kabutuan gula tem sila di komisi Pakantan tangki lamina tangki detek na roko itu pada tidur langan tandung sinun sau yang kok kenawai tem pilih sunni balai itu pada tidur tamaram pematalo tem tangki lamina tangki detek na sila di komisi Pakantan langsung dumok itu yang sama maleso kisah garangan bisa bungan na matarakan no masa sebali dan nomite balak kayan lugu apa tuntong kami lagi pak palidan ni puang sambak batulalikan do masuk angkan atau puaunganan puang kita nang talu puang matua ambil puang matuan kan puang pinama salut atau semua tuntong kami di pak palidan ni berdiri dua tulalikan do masuk angkan atau puangan untuk pura akan diwi sang pindan pipikan tanah tak sang gori-gori dan nasi upah nasi idion dan sangka dirundu 60 nanti tangan tondo ke di Malaya nanti dari nang balok di putung Mukulau untuk semua dengan siapa anak buka apa raya nak kita kiburan apa nama tulangan hidupan apa panaungan na tontong la sumber deuna langan lamin tak piparaya lamin buah kalau de dan sangka di 60 na aku bayu sile na aku urusan kalaman nanti daw puang di pangkon di lantai lalu tete mulai pulang di kami ulang boleh kami apa dong Di auto no makalapa, ina kami auto makalapa dulu. Oh iya, dah kali ini makan itu, tu kita sepilih talon nalai beranda makalapa. Nomor 1789 1888. Oh ya betul. Nah, tapi ada duka pada ada mata apa? Tadi nama kami ke, ya tadi nama kami tu nalai ke neraka parkir melo. Dito rombongan menetama do apa? Tak apa nih bukana. Beri demokratis na. Ya, tahu lagu itu bisa. Kalau menurut itu ada pada tabel S dah. Yo bay upo siya mo ito minadin parompoman din ito natasabot sa nga ano mo may Oi, berarti nama rapi tak eh? Dim pergi tau. Nak turun? Tawami lah kau terus. Turun ada tawami. Ya. Tinggal ya langan ay pandai. Cih, aku ini. Jangan kami mana ni kami. Itu bukan dong.
Oke nih pandai. Iya. Ini apa? Ah, gini sih. Belum begini. Nama, emang komplek. Iyalah. Tambur itu belum Iya, la susi mau dia akan tiada naran tema sangka kalau dia mau kasih ruang nanti sangka naran kalau naran kumaha tontongan di siapa lagi nama ini si para agenda bulawan baju nama anak baju nanti kabutan kaki naran aku merasakan tapi saya anak sudah kalah tapi di bawah dalangan ini si pamatay si bawah perhubungan temanya anak kaya ngabong sumber akan tidak uang tonton yang lo lekok na di patulus lama daw de orang diam gilo na kikuha tabi ta pada nampak tali ngabuat tabali dan suri sio kata ki kami santu bete sanara ki kabe itu lawan pagantian lawan ta ia matu kapangkonan kamaritinan si Bapak Ima rombongan si Bapak Ima atau Opasean Kasih tu rambo minta tamali itu tun kaborong lako uang Bapak lain pedi kalungkunan kamaritinan keluarga almarhum Bati Nenek Nadia rombongan keluarga almarhum Bati Nenek Nadia Kasih tu rambo minta tamali itu tun kaborong lako uang Bapak lain kadangkonan kamaritinan na omajuan rombongan na omajuan na may katasik kurang pamitan na mali tutun bago lako puang Bapak alay pebi kadangkonan kamaritinan na Papa Liani Palilu na may singkit rante pao turang pamitan na mali tutun bago lako puang Bapak alay pebi tu marasamo sudah kararang na bintin mariwan malabi na natarana kate lantang tau labi na loluan te warung-warung rada tu lantai ada na lantai masangka lantai ala tu tena lantai kulaki lantai bulangan domai te tongkonan kumamintu na painan kalua kana sulana sang di mama ulo sang lampa di lantai maau tan kelesoan dina siupak na katongkonan ta langsung pulangan lolokon na lauku pentaunan na tangla penela karena tang pesanisin Oh, mbak mira bir. Mangga mata. Mikir kamu mai kumbas hati rombongan dem bir. Betul ni. Ama mereka pakai.
Enggak. Itu nih. Batu mau itu. Apa kami ada itu kan dia pakai Mau kalau gua apa sih, Cik? Oh ya, daripada ulu terong lata pamale yang tu lama ala dana, nanti tondok ke. Ya te ulun na la di kono na konde kali ba ya to atena dulek ke kala. O kotara pomompo penayo. Oke pemirsa sudah selesai, jadi kita jeda dulu ya. Kita lanjutkan kembali.